Nirmala Kenyam, Biakamal ka no online TV channel and wala shanka jandang rawidong wan ka paiwaro, ron kina dang rawid jandang rawid ditch. Report and ban linkajan guasme bana right ke kwikor dan tuok tar pam ka bana right ke kwikor en chituok dora shwal ka e wat Kenyam bana kula we ka manan chituok re dwaran ka gambela kor dan chituok tar pam mungot tin entama gor jeno be right Kenyam ke kwikor dan tuok dora shwal ka wat report chanung right nam right kone nation contin la kume spela yo kene kume maraike kilme yadi de la SSPDF cha Georgia gwano ken cha ka jo cha ka area ndam ticketing right now report me paiben cha George gwasme cha spela yo cha spela yo che kume SSPDF cha ka jo dar shal ka wat en wala ka changa jandang rawidong wan ka paiwaro ron kin dang rawid jandang rawid dich ci report ci benen o ci kuma spele mayo ci kan wat la rek wat ci kan kaf ka jongle state ka jan gwaron wang paiwe ci ke kuma kirm yadit ci kan joyrare which ka wat statement misha make spele spokesperson Kolna Lam Paul Gabriel. Jen charwat ka social media page yala de wone she they did aspelayo la Sudan Liberation Army in a position she can de ne SSPDF South Sudan People Defense Force she can ka joirar she can base SSPDF mentere which ka what she can cap what wajen Japan tet kaspilayo antama akane she can capture fully the entire what she can cap she can SSPDF base and take a what she can cap akane bekan ten control bekan ka ladio South Sudan People Defense Force telekamisi kana lat kan banyal ka report michikana lat gwasamene tele statement ki issued Michigan lat kadwo badanan ci korme ci tuwakaja mnyodo ngura kan verified but ko ci Ramadan la spokesperson Gabriel Lampol Gabriel ko ci rwacce la do ne ci de ci SPLIO ci kende ni SSPDF ci kana joyra what gente ka jongle state ram kuch man lerode what ka jongle state ke report ni ame chi kondi ala ngach no gwada me che George no chi kume SSPDF ala pan ka chanyan dang ro wi de diok chi kore to ore wishin winimi ka tuk de Kenyam en kor mo me che to ke George gwano cherum kam de ne dangro de ne aspila yo kene de ne SSPDF no ajen koraniam alam ku koran wale the trigger do ko korme pay to ron wang jarun wang me pay to go je ka jen chwa wacha e kabone kari poden ya me ci kondi ala ling kim banyo kam loji jambana kul jen kon wel kul we ka ler do dien SSPDF kene aspila yo chikenyi ndor chal ke nyirol county ka changa jandang ro diok ne Kenyam changa jandang ro diok pai wero e jeron kin dang ro jandang ro de chama koro mo tuoga ke shankaro ka jok runwang ka wat payam we dang mishala de no en we dang ajan gwadada na te spilim ayo base teten ken base mo wa thieka ken nyirol county wa shi SSPDF shiga yedan gwasmo SSPDF kana kuma SPLIO jene panachi talk shi SPLIO shu kan de ni SSPDF shu kan ga George den ka kore shala do shi SPLIO shiguru in lo mobilize kan content in koken Uror County Akobo West we ne kan yirol shu kan mobilize
no ka shuka we ka wat pan ke jerun wanga me wachi kormo ye tuok lo mu nyodo ne ko na maka na ke jen report me kuma spela yo right now chawat chaje liberate a chaje witet ka bon kirm yadit antemate tetka kuma spela yo pin Dr. Riek Machar, the first vice president dung South Sudan. So na me jen lernyam ki report ande konling. Wane ke report do dien ke ki doaran ka Gambela. Ke jen run wanga me che jojo gwano si bon ber ki anyak. La anyak terrorist group ke jen run wanga me chikan Gambela kwele la tarpam kuken refugee kuken kahos jan gwada anti South Sudanese refugee tiketin mimo ken dialne token were karun wang bakelung shatar palm town taja makaber chiber sharin mobilize gwan ken dial ruang chikan tarpam jikan yan match she information chwaje juk ya juga tem kono kor chane yan match ka chiber chi chop ka pem te pem ten wenamo pem money bijenten bi chop re re aglo tiaga long just 3 minute 2 minute tiaga long go generate chi chop ten chi kan lo kod bun chi kan cap ko chi na mulika ka wer so ji kur mo je tuok chinwari orien je chen wenamo ten chinaring ten ko ngai kona nwer kon chikan aling pinya changtel ran mach la jango ji kebit kemut kemenan totije chikan we chikan bari kan ga jojok and then chi bari kan nyogorin ka gwadro dien chi we ka doro chal ke ngoyel refugee camp chikan we ka kujimi wo kan weru kan kamak so man goro bana ngai gwadro me jene pana me kume gambel la kume gambel ka official page ndi kala do nene se country sorry she state je stabilize la Gambela state ke region Gambela charge stabilize telekor tenemalten you can one no biken delegation biken ka jak tela nyang malkan nanga ka kanwer zone jako pedo do pan chiko right na medio ja ja pedo yore rit nyok rit karudien kel ke federal government la federal force chul wire wika ka Gambela then ka kori karir mo ke de jelo ke jok kan ire content pet ka kan ke jak ka chikan lar no chi mal chikan ale ke lo chi mal bana Gambela mi ma chwaling nwar dial but ka I don't buy that channel mi cha ai mal ben ngai je tar ke liwa kach chete ne kan wore then ka chwana wo barpan ka tiang ka jab of course na chi ka ken da wa chi mal che ben cha bon cha jaka gangare rea ka gang button konde na nyinte many tangbo tiketen so chigala no tidial Chicago they been talking on social media nan Canadian but this morning different story emerged antar pamadana kunwar diala tin refugees ikan mang no point ke jarun wang me alo chaga palwe akume kirme yep de ko la don't tell them but channel kuma ber to kuma ber mi chore link e kume de ne oromia ikan ber jako weke weru kan kama gwada dan ngai kan on were ke vulnerable kaji kana promise no take mal mchiban ne iti wuka kurde so right now she kon ma channeling a kormedi che kon tot ko jel kan gamete dit tare che mangai kon wa take link kan et kon intere which ka South Sudan ko berte tot ngum de kan ngai nge jeno no bikan wer bikan ka ma gwada an takaten awoken ngai kan ma dan le rode so she ya de ke federal game jigan ba chigan jawe mi do ko lar no na me jeka lana mi cha jego ba promise ba jelat no ka ba na ba ka lo na jela ti ka kwar ga jeno
mishi a promise ya jelat ala promise acha gang na tanat ka cha tanat cha ka gang chentem right now mishi kan wari kana maganta ma because let's say she kuma she be interfere after that moon where we can retaliate ke we can gang ko la joje mite gareng mi chituok then la retaliation la teten tele mi jeng de la mi de kan chiran chero de gang ka ja ke chero de ke charan che bo chol gwa da na che la je ko let kan ngai kan so che jojo gwan wo chi doran chaji yon ma jeng wala so up to now ngoda kari pon nong but a kur midit ko ngai kon kur ne kon tele ka mach ka gwami re UN refugee camp tie ka refugee camp chang ti indigenous and what tigatin de kala me to la me police ma dong de ko kor ka jano awa yen chwadun gang akume ber ko ber kan la te ke ti diality ber la to kan be kan kum kan jaga ja ta gwan mo gan wori bit ke bedien ana ya bane ken kunot kanak bokula gwade ka yen jala large no yen ak before anything's happen they don't gang before tell me to but right now look at that yane kon mak nakana tarpam betu bro lat so na me to kono chardan la ler ba kon wore this should be the final mi bari wo chum ne doran bu kon benang ne doran ne tarpam chai ting chapel ko dio je kon ling pan ge nuer ji ting ga ne pel kala die no e cha ber cha ga jo tel ber ya jo you know but gor kono badan ngai ko ci koran belat kaj ki roani te mo sha to baro dan la to mi chena dag la lar ke gar chena dag simple as that then ba lat binedi al bekana ngach chana bu moy commercial ke follows up karun direct bo to otherwise in which wing argan makel de clear out komi berji gala thread ka kon na kan kon ka cha ga stab kume ngum de la rande narin gang so right now jen sia ne non ngum ba le lan wore biya ngulel ka kume che dir kume ngade ne meni kan bunje ti tila deniti ka gada tiene long shi ka ne ri de tele to yan kel bari ek dante ka ngane kan ne kon butu kon ne kon butu kon kan de action kanana otherwise they should be talking to our people kapin de right eta de right ne kon yana lalam menen waltong mi bu na gang buna kula liu di shol no kon mal kona we accept peace ne regan maligan no kon ta mater kon kortum wan win mona do dien chit ke ji te piar ko ken la pikan kamen ya mashiben changai kon no to kon ka chuong no ke maga kon men yam ba kon botin chan akola mal no che je no kon mal but chan ya ngaje no bidan ba te shunka mal mutara kaj ke liwon me kabar jen gwila na gore mo la nyi gwa chimali ben chano but then let and we tell mal it ten lat work we cook na mislead ke jabo then we can do the same to them ko me kaj ken kaj ka konti ba kon ben na gwa me to ngum de tok de ran gam so right now shirik to chi go tok re dwaran dora shal ka ma bol gor jeno de je dakala tok dara dil tok by ni min de je de dil wo jang gwasma ko bna lutin all the time telm le rode ba ko le okay netu wan gwasma lat ken no ne kwarbar washi ka dol ka ji federal ko kwar federal jukan werno yene chwa we dor chwa wer jaga we ki tang ko itang den la center ne okay ibiga tere gwan mo wankan dul nuari ka jano I wa chi federal game jiga namno go na re ko le tere ko la kenen no itang charge de dak itang charge de leli but kon wer gor kon go jela tok okay ala a bolnon ganga je federal government je mangai kona gankana ko a bolyan gwada na continue all the time kon wari ko jen gwada na kurot ko la bypass through that town chalga bol a bol mo kana kon wuch kana kon joj kana kon wuch ka dadu mo ma tele me channel ad yo kon wari because this is the place man na content men
wam ko content all the time then the den lat ken edit jen gwada na content and it should be stopped michi federal government ga lo gang ni tang go gang kene ka wanga dun waratin ci me shaling ne kenyam what about abol ba gang kene ka abol jen duho ka jen gwada na kanate okay so michi kana mo ngai kone kaneti la ji federal government ke ne te la dini ti ngai kana gwano nuare michi ga yonka kel ki gare odiodien la je ka keje ya kore dana ci to ma ko ci ajenen right now we can the same thing we can repeat main number 12 Kontama, they are allowing annual terrorism or big enough we can get terrorized within Gambela. So na me gore choblu ay bokane de konde lan were dial wi mo nanu gor kon ba roje kwar kon chadan linga ke akalla na do badana bi kan na ganga je cause right now mishale li obu bene be barbo na na gadan bi yadik ba felan wadmo so nguma de lel gor jende kon charagwa so na me bala report dan de we kayya ban report de na dan bele ben ban jele ling ane biate kamal ban je kamana de dan be ben ko kora